أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. المسائل. قال فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول الهادية عشرة. الهادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته ب5 رد على طائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul awwal minye hijra sankalo sabana bisunye washagina miladi nasarau ka jate bafulani mugani nani sankalo kononto na bisunye watani kelenai ambe daudabu mastera jago ambo kono درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كنو كتاب التوحيد بوندا ميناكو مينانا كا جريا لك بالي جريا أني دنغالي مغوكا مغو مني ألاباتو مغو نيما دوكا كابرو يرولا بوندا أتورا كم مسائل ودي مسائل ويري darasu temene anye do fo ula bi ambe wuli yoromi alhadiyatan asara masailatan kelena jikiruhu fi qutubatihi qabla mautihi biqams ni chide nye mogo nyuma ka kaburu ka ke misire ka salli ayorola ni chide nya balilina dangali fo aka kutuba kono aka kuma kono sane aka fatu ni tile duruye araddan ala taifatayn allatayn huma asarru ahli albidai chide nga kuma min fuleni nyenni afora aka fatu lu nyenni tile duruye nin kuma ye aradduye jamakulu fula minnu ka jugu ka tɛmɛ bidiya jamakulu bɛɛ kan. Bunamiseminu bɛna kuma Sɛku Mahamadu Muhamadu ka kuma cogo ama jamakulu fula ta tɔgɔ ma direte k'a fɔ a y'u juguya de fɔ fɔlɔ. Olu de ka jugu ni ka tɛmɛ bidiya mɔgɔ bɛɛ kan. O kɔfɛ a bɛna jamakulu fula tɔgɔ f'i ye. Parce que n'a ko ninye araduye nin jamakulu fulaka ube ninye araduye jamakulu fulaka jamakulu min ka jugu ka tɛmɛ bida mɔgɔ bɛɛ kan nin bɛ kanu ka nin jamakulu in dɔn jamakulu minnu juguya fɔra ye fɔlɔ sanu tɔgɔ ka f'u ye nin bɛ kɔrɔtɔ ka kanu nka nin jamakulu in dɔn jamakulu minnu ka jugu ni bida jamakulu bɛɛ أقبل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة
ako doni ke bagaw doye nin jamakulu jugu fula nu ka juguni bidia jamakulu be doni ke bagaw doyu bo ewa jamakulu bi wolon fula ni fula illa mana doni ke bagaw do yado jamakulu bi wolon fula ni saba fora ni ciden ko le kam manto be fara fara bi wolon fula ni saba ako kelay wulu ya ahli sunna wal jang wulu ya kisi bagay jamakulu bi wolon fula ni fula ciden ko ta suma de bilala uluye mana bidiya mogo de ya uluye min nin jamakulu mun bena fo u ka jugu ya koso don yu bo hari bi wolon fula ni fula de la ku fara kafiru de ka ute konte islamu yerela u yu fara kafiru de ka ku bo jamakulu bi wolon fula ni fula yerela uluye jonye sa bo mbalmo jamakulu bi wolon fulani fulami bi wolon fulani saba min fulenye comme manto bena tila jamakulu bi wolon fulani saba kelem tawde kisi bagay tobe be jahannaba kono awa bidiya mugo hadisa ma bidiya mugo degu ku toro kanni hadisa bo awa bidiya mugo mabba hadisa makka bo ode ya to mugo na tilelente ate sunna kala famu salafu salihin itenni hadisa mi ala ka wajulu ka cha ya tafu ka wajulu kono parce que hadisa imbe alebo ka leke tasuma dunkede na tilelente na te sunna haqiqa wodi ato bida mugo chama nuna nani hadisa la ubafu ko hadisa illa fulende do kwa masahayre ko hadisa min nana ko ciden ka kam manto betila ko hadisa sahalente bida mugo beba yise kan ni hadisa allah fu ciden kam manto tilali kata jamakulu bi won flani saba mugo ni hakrina jugo bala ajengenendo atilelente abebal la nyini ka banni hadisa la de ka hadisa incinya de ka de fude ka soro hadisa in sahalende do me hadisa nya aradu de uluka uguka bidia mina uguka hakina jugo mina na yetta suma bilun nyu sonnento odema me hadisa sahalendo tumama yenni fo ko jamakulu jugo fula u ka juguni bida jamakulu beye et puis doni ke bagaw doyu bo jamakulu bi wolon fula ni fula nyerela ku do kafiru de la ako jondo humur rafidatu arafida ubena faramfanse yawe sarahula rafidaw wal jahmiya ani jahmiya nin jamakulu fula de ka juguni bida jamakulu beye bo arafida wo anya fo chogo mi sarahu benu fo ulube bo shia udela yado shia fule shia u kalite ye saharatani yo shia u kalite fo kata muga anifula shia u tilalendo kata muga anifula me ute chogo kolenye bidia nonona bombaje nyinin kara ko yala shia be kafiri ad kolla akonni nyinin kali ewa nyini kali ya gorobale ya katawu bala ako shiawu te kalite kelenye ako shiawu tilande no kata tila yoroma muga anifula uka bidia ute choko kelenye ka bidia uka jugu nyogonye me ako shiawu la shia mununye kataru ni danje katime shiawu tobe ka ko jamakulu saba arrafida unuseriya wal batiniya ubafu batiniya udema ismailiya ako ninja makulu saba shiawula nununye kafiru de ninja makulu saba shiawula uliye kafiru de rafida nusayriya albatiniya ubafu ulude maismailiya shiawu jamakulu na ninja makulu saba de qatarwe ulude danje uluka ewa bidiya bu labo silamiya yere de kono mesia kalite to bidiya mo de do no ka bida to labo silamiya kono menin jamakulu saba shiawula u ka bida bu labo silamiya de kono ku kafiriya wada to ako wa humur rafidatu wal jahmiya wa bi sababi rafidati bon nako ciden ka kutuba min kala na sana ka fatuni tile duroye aradudo nin jamakulu fulaka arrafida ani jahmiya aradu keri ka chogodi aradu nyoro nyoro jumai aradu nyoro jumai aradu kera arrafida uka parce que ulube yoro kaburu batola udedo arrafida ube yoro kaburu batola udedo
cide kaburu batola danga kambali kaburu batoma aradu kere kauba makuka aradu kera rafidauka aradu kera jahamiyaw kan yoro jumai jahamiyaw ye mogo de ye ala ka mankutu de nakari ko ala ma ibrahima minaka ke teriye ciden ko inna allah attagajani khalila kama ittagaja ibrahima khalila ciden ko lay ne mina ken ke teriye ko mi ayi ibrahima minaka ke teriye aradu kera jahamiyaw ko be aradu makuka aradu kera jahamiyaw ka kuma ina ciden ka hadisai ni aye kuma min fo sana ka fatunu titile duruye aye aradu ke rafidaw ka parce que wulu de kaburu bato la wuye ciden ye kaburu bato bali ka kaburu bato la danga aye aradu ke jahamiyaw ka parce que wulu ye ala ka mankutun nan kariya de ala teriya kata ibrahima ko ala ma mugo mina ka ke teriya ala ma ibrahima mina ka ke teriya ala ma kuma musa fe hadisai nya aradu kuka ko ala ye ibrahima mina ka ke teriya ko mankutu ko sabati ala ye wadiyato sheikh muhammad bin wahab yerebe koriya ke aradu nyorola ko wa bi sababi rafidati hadasa shirku wa ibadatu qubur ako arafida sababu lade shirku donna dina la ani qabru bato wa hum awwalu man bana alayha al masajida mogo folo nyinye minye misiri jo kaburu la rafida ude mogo folo minye misiri jo kaburu ka rafida ude no ni sheikh muhammad bin wahab kamatinu nantara sarahula al hadiyatu asra jikruhu fi qutubatihi qabla mawti bi qamsi رد للطائفتين اللتين هما أصر أهل البدع قوله قبل موت بقمس أي قمس ليالي والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالأكش ناكو تشيدم فاتلو ني دوريه كل ني سودورو كم عربو بتلي يرفو سولا وبسو فنفو تلوكا وكما تقول قوله أسر أهل البدع ناكو جما كل فلا دي بدع مغو بجغمي يقال أسر ويقال سر بحفظ الحمجة عربو كان نيبا فو فيم نيند كجغني فيم بي يبشي كفو أسر كحمجة كالا يبشي كفو سر كحمجة بوالا وهو الأكثر استعمالا ka hamuja bwala ka fo sarru ode keli ka ode barak kachani ode kateme asarruka wa inma takallama al muallif rahimahullah an hal ar rafidati wal jahmiyya min yam muallifu kumana rafida kala halaka ani jahmiyya kala halaka wa hukmihima qabla dhikri ismihima anu kan ninja makulu fulaka kiri fo sana ku to fo folo munna من أجل تهييج النفس على معرفتهما وإطلاع عليهما أي جمع فلي أيو كيري فولو كوكلا هلا فودي فولو كوكا كيري فولو وكلا هلا مونيه وكجبني بيدا مغبي وكيري مونيه دوني كباغو دويو لابو سلامو لا يري أيا فامو أيو كلا هلا فو كوكا كيري فمونا puru kanilla su puru ninja makulu fula nka korto nka enjere jija nka ninja makulu fula dode jama kulu sugu min do binyere kulu suma togon لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه parce que hada madde nikiri do foriye mankutu do foriye sani mankutu tigi nyere ka fuye sani kiri kera min ka uma fuye sarati nafsuhu tatallaw wa tatasawwaru ila haja awa ikan nimbe nata ikan nimbe kanu kata okoma sinana ikase kodo walau qala min awwal al-kalam ni shay'un tunko de paka kuma folola araddu ala rafidati wal jahmiya ninyi araddu ya rafida uka ninyi araddu ya jahmiya uka fala yakunu lil insani tasawwuqu misla ma law takallama an halihima wa hukmihima awwala na tun nyafo depuis kuma folola ninyi araddu rafida uka ninyi araddu jahmiya uka
hada maden ninta kanu katun uka donima in ninte kanu kata uka kirima katemenu kiri foriye folo uka lahala foriye folo wa haluhuma ninja makulu fula kallahala aya damina kula nukallahala fu kallahala jumai annaha asarru ahli albidai ko ulude kajugunu bidamo be minyu kallahala wa hukumuhuma ninja mafulu fula ka kiriye munye anna bada ahli alilmi akhrajahum min 72 firqa doni ke bagaw doyu bo jamakulu bi wolon fulani fula doni ke bagaw doyu bo ulu yere la yere. Donc buno semunu bena abedo jamakulu min faran fanshala warafidatu ismu fa'il man rafada shay'a ija astabadahu arrafidatu ismu fa'il dedo arabu kanna chokola man min rafada shay'a ija astabadahu ni ko hada mademmi na ye femmi aye femmi nye katoy ka borala mana na ye femmi na ya yere mabbo femmina ni mugo ya yere mabbo femmina rafada korenene ki mabbo fendola ka ittelu ka bola ki mabwala wasummu bijalika shiya kalite minnu ba fo rafida uyu wele arafida la munna li annahum arafadu jayda ibn ali ibn husaini ibn ali ibn abi talib hina saluhu umma bona jaydi ibn ali dema ibn husaini ibn ali jaydi afade ali wa ali faye husaini faye ali ibn abi talib jaydi ibn ali ibn husaini ibn ali ibn abi talib uyu mabbo odela uyu mabbo la munna tumamu ya nyininka ma taqulu fi abi bakr wa umara uko jeyde ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib ma uko ebe munfo abubakari ani umaru ka kibariyala ibe munfo nunun ka kibariyala fa asna alayhima jeyde ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib aye abubakar ni umaru tanu wa qala huma wajira jaddi aw akun nunu fulaye mmoke aka ministru de amoke jonye chide aya abubakar ni umaru tanu akun nunu fulaye mmoke ka ministru fulade farafaduhu wa tarakuhu umaborala uyatoy parce que rafida wuluga abubakar nanide wuluga umaru nanide wuluga abubakar ke munafaqide wuluga umaru ke munafaqide wuluga fa abubakar ye kafiride umaru ye kafiride tumame jeydi ibn ali ibn husayn ibn abi talib yutanu akum mo ke ka ministre fulade nununye uyatoye uyaka yorotoye watarakuhu uyu mabwa makatoye wa kanu fi sabiqi mahu ka koro ufaralen tumbaka una tumbe kokelen ne ufaralen tumbaka lakin lamma qala li haqq al mukhalif li ahwaihim metuma me aleye tinyafo tinyaminye ulun nindungo soso nafaru minhu ubolila kabwama wali yaju billahi fasummu rafidatan donc uyu wele ninde la ko rafida uye jeydi mun aliye ka toy ko mabwala wa aslu madhhabihim min abdullah ibn sabal arrafida katasira min fulu boro utasira no kamajabinu katasira afulula jonna abdullah ibn sabal wa huwa yahudiyun talabbasa bil islam yahudiya de do me aya yere ke islamai kado islamau chela pura be islamia chinya tokumi fa ajhara tasayyuan li ali albayt wa qulufihim aya yere ke islamia ka bange ka demeli bange ko alebe chiren ka somogo de deme wal quluwa fihim ka danteme bange chiren ka somogo ka fola li yasqala an-nas an din al-islam wa yufsidahu ayo ke mun kama pour ka mugo sugula ka bo islamia dinama anika islamia dina chinya ubolo kama afsada bulasu dina nasara indama talabbasa bin nasaraniyata kumi bulasu
ale fana donna nasara dina la nasara yerete a donna nasara dina de la pour ka nasara ya tiɲa Abdullah ibn Saba fana ya yereke silama de pour ka silamiya tiɲa wa awwal man ajhara ibn Saba bid'atahu fi ahadi Ali ibn Abi Talib o mogo folo minya ka bidiya bange Ali ibn Abi Talib tilela ibn Saba indeno Abdullah ibn Saba hatta innahu ja'ahu fo Abdullah ibn Saba dondola anana Ali ibn Abi Talib ma wa qala anta Allahu haqqa wal yajib billah ako Ali ibn Abi Talib ma ako ide alaye tinya yerela ala kankisi imma ya harbi arrafidaw har bi rejo soso abu lamure soso ka ubu ka shegun ani alaya uba wore kataw yere ma uba wole kato ka shegun ka nyema ma harbi uya taw ka karamo kede fi Abdullah ibn Saba dondola nana Ali ibn Abi Talib ko ede alaye tinyala wala yaju billah fa amara Ali bil ukhudud fa hufirat me Ali nonun temmo deme galonga Ali ye nyamariyale ke ku ka dingaw de se dugu kolo kono ka dingaw se comme fonse dingaw wa amara bil hatabi fa jumia ayem mo nyamariya ku ka logo fara nyogonga o binari ayem mo nyamara ku kana ni tasumai fa ughwidati uye tasuma mene Ali yu nyamariya ku ka dingaw se u kana ni logo ka do dingaw kono u ka tasuma menala o kera unana ni uye dingaw se ka logo dola ka tasuma mene summa aharagahum biha mo munu nyen nin kuma ko nu tugulen tombe Abdullah ibn Saba nofe Ali yu be jani tasuma kono Ali yu be jani tasuma kono illa annahu yuqalu inna Abdullah ibn Saba haraba me Abdullah ibn Saba nyire o bolila o masoro me jamakulu tumba no fa Ali yu be jani tasuma kono Abdullah ibn Saba yere o yere bolila wa jahaba ila Misra atara Misra wa nasara bid'atahu fallahu alam ayaka bid'a chari Misra abolila kata Misra ka bid'a chari fal muhim la nyini yemunye anna Ali radiyallahu anhu ara amuran lam yahtamiluhu Ali ye kodo de ye nunun bolo amashe ka koyinku haisu inda fihi uluhiyata tumamu ye alaya wale kata alima faharaqahum bin nar ihraqa alu yu bini tasuma de bini yere janini ayu janini tasuma de janini yerela summa badati hadhihi al-firqatu al-qabisatu tatakasaru okufe nimbidial aya damina abake kachari كتايا لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية فاسكو نينجا ما كولا رافدون ولوكا تامان سي مين يري منافقيا دو منافقيا من نو يربا ولي التقية مانا كوي كودو فوي كودو كو فورو يبكتشي مغو ما تشوغومي كاسوري كونونا توليلندو ولوكا تامان سي يري منافقيا ولهذا كانت هذه الفرقة أكثر ما يكون للإسلام نين دي قصو جمع كل من بدأ جمع كل من قطر الإسلامية وينين جمع لأنها تتجاهر بالإسلام ودعوة إليه بس أبو يربانجني ببانجني إسلامية ده أنو ببانجني كولي ده كو بولي ده كتا إسلامية ما وتقيم سائره وبالسلامية كجوا تامن سبانغالون سائره جاهرة سلامية كتامن سبانغالون بجونو غلوه كتحريم القمور وما سبه ذلك مثالي لا يبد دلو حرام ولونا نغنو لكنها تناقضه في الباطن مكنمنا لو بالسلامية كجون سبه فين بانغالي منو سبتي كنمنا دا يكونونا باكي كغرجا وكونونا بو غرجا فهم يرون أئمتهم آلهة تدور الكون أو أبو بلو فنا كونو كنيمون على وددو وبيشك دنيا كون ينابو
arafida abe arafida bolo ulu ka nyema ya alaude ubeshe ka jiya ko nyanabo wa annahum afdalu min al anbiya wal malaikati wal awliya abe arafida bolo ko ulu ka nyema kausa nabi nyuma ye u ka nyema kausa malikiya ye u ka nyema kausa walijuye atume u dalaya nu do ba fo lu ka nyema wala ko kausa kira be o defo fa ku ka aqida de do u ka aqida ni ka tasira inda yau koy ubu kan nyema de fasamantiyan nabi nyuma ka ubu kan nyema fasamantiyan malikauka ubu kan nyema fasamantiya walijubeka wa annahum fi martabatin لا ينالها ملك مخرب ولا نبي مرسل وبافر كونو كان يمو بمرتبه لا كو بجويرو لا كو جويرو مي ملكيا منون كسرو على ما ملكا منون كسرو على ما ملكات سكاسه ولو كان يمو كاب مرتبه نو كجويرو لا نبي نيوما مي نيتشيدي يتسكا لا شو كمرتبه ما نيمبي ارافيدو كا عقيده كونو وكل كان يمو بمرتبه لا malikiya munun yere kasuru alala utese kase o martaba nyugona tubolo nabi nyuma munun ye cidenye ulu kan nyema kan martaba no ka joyoro nyugona te nabi nyuma bolo wa haulai kayfa yashihu an tuqbala minhum ad-da'wa al-islam mugo munun be nin chogola chogodi abe saha an ka minan nunun ka wala kulu ye islamaye chogodi abe saha an ka islamiya walili minan nununa kulu ye islamaye ambe soko minan nununa chogodi yaqulu anhu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah fi kaseer min kutubihi shaykh al-islam ibn taymiyyah alaka nema ayafu ka kitabu chaman kono qawla ayikuma do funni mugon nunun ka kitabu chaman kono ida tala alaihi al-insanu arafaha lahum ni mugon min ye aka kuma nunun ni yuye ebe arafida wibu kala halado innahum asaddu an-nas dararan ala al-islam arafida mugon min ka tora ka jugu islamu ka katime beka arafida wudedo wa innahum hajaru limasajida wa amaru al-masahida ulude uyem misiru bila ka kaburu ubafo kaburu le masahida ka kaburu yoro ulude jo uke bato yoro ema ye ora fida kuntigu jamana en konote foinani ni misirute Allahu akbar ko misiri chayara bari ko ni machaya ode bu bolo ukalla hala yodere uyubba misiru de la kamisiru ye kutoye ka kabunu yorode ulujo uluke bato yoroy fahum wudu yaquluna la nusalli jama'ata illa qalfa imamin masum fala masuma alana ubafo ku ulute jamasalli fo alimami tangalen do kofe ko alimami tangalen fanate jiya kono sisa alimami tangalen ye munye wulu shawru rafida ukanyemau ahli baitun nunu uye munun ku kanyemau ye ubafo ulu de masumu ku ulu tangalen do te junugo ke ko ulu foite jiya kono sisa ko la ulu te jamasalli ke fo alimami tangalen kofe ko alimami tangalen fanate jiya kono sisa وهم أول من بنى المساجد على القبور ولود مغفورة مغمنون مشيرون جو أو كبروكا كما قال الشيخ هنا كمي شيخ محمد بن وهاب يافو ياتومي ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق وهم أبو بكر وعمر بالنفاق ويمغون كما فو مغوكا مغمنون nu ulu de ciden tugu bagay cogoya bela kateme beka uyi o mogo fula u kumanu ka kuma do foka o mogo fula nye jonye abubakari anu umaru uye mumbila ulu fula ka ko munafiqu de do wa annahum mata ala zalika awa ko umaruni awa ko abubakari nu umaru ku ufula sara munafiqa de ka fana arafida ubolo abubakari nu umaru ye munafiqi de usara munafiqya fana de ka
ka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wasbahi ko Abdullahi ibn Ubay tumbe chogomi de anu onaw nyogona wude ko Abubakar ni Umaru fana sara kafira ka ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul na nyogona wude wal yaju billahi fanzuru ekallaje bima ja tahkum ala haula ibada marifatihim wa ma takhatihum wa manhajihim ayre kallaje mugumunu tumami fa anzuru bima ja tahkum ala haula ayre kallaje ebe kiri jumentige nununka ebe nununka kiri ke munye ekelen kofe ko ka aqida do ikelen kofe ko ka tasira do ebe kiri jumandi nunu masasa ayre ko laje ifule ka rafida ka aqida do iyu ka tasira do ebe kiri jumandi nunu masisa ha ibe kafira de kiri duma embe mbalima jamana kono mogo munu nyere bu wele mogo munu bo yereka ni ulu de ye jamana yi ka fo jamana ka islamiya ani jamana ka islamiya to ani jamana ka karamo munu bu dambe kata sunnama ni ulu de ni o mogo suguni o parti de be biro kere na be nyogo embrasser abe sigi nyogo kerefe ka photo ta ka chari ka yele nyogo fe ka nyogo invité o jamana sugu ka islamiya be chogode ibu ka jamana sugu kala halaka jamana sugu ka silamana kala halabe chogodi ninye arrafida wiye folo wa mal jahamiyatu me jahamiyun fahum atiba'u li jahami ibn safwan jahamiyun fana cedo be ubafo jahami ibn safwan jahamiyun fana bet tugulembe odeko wulu fana ka karamogo yo ode وأول بدعته أنه أنكر صفات الله جهم بن صفوان عليه فنك بدع فلي جماعة أي على كم من كتود النكري وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا أكو على ما إبراهيم من كاكا تريه ولم يكلم موسى تكليما كو على ما كماني موسى ناكا كماني غنيلا فأنكر المحبة كافو على بنين كانوا أيون نكريا wali kalama alaka kuma ayon nan karya kwalata kuma summa badati hajil bidiyatu tantasiru wa tantasiu wa kofin nin bidiya fanal daminana abake kacari abake kayurwa kata fa tanagaha tawaifun khairul jahamiyya donc mo wore wuyen nin bidiya ta munun te jahamiyya yere kal mu'tazilati wa mutaakhir rafidati komi mu'tazilaw ani rafida jamakulu mogo labaw ulu fana yenni ewa hakilinata kala kam mankutun nankari alama kuma ibrahima fe alama ibrahima minaka ke teriye alate kuma jahamiya wude bidia indamina o ko fe mu'tazila wiyata arafida kam mogo labaw yata arafida labaw fana yata summa tahawwalu min tasbih la tatili لأن الرافدة كانوا بالأول مسبحة الرافدة فلو لولوكا غدا تنيموني مسبحة كالا كما كان ندام في مانكو كالا ندام في بونكو نيغونيا مسبحة معناه نغافو على كبولا بكم من على كانيا وبكم من على كانكسي الرافدة كا أكيدا تنينين دي فلو ولهذا قال أهل العلم ninde koso doni ke bagaw ko awwal man urifa bitasbih hisam ibn hakam ar-rafidi ukum mugum min folo donani ka alana akaddam fi bonko nyogonya ko hisam ibn hakam ar-rafidi ko odedo ko hisam ibn hakami ko ar-rafida ko odedo summa tahawwalu min tasbih la tatili o ko fi kala kam mankutuni damfin kam mankutu ke kelenye uboro wala de utara mi kala kam mankutu yeren nan karifte ko mankutu te alala wasaru yunkiruna sifati ulabana ubi ala kam mankutu yeren nan kariya sisa wal jahmu ibn safwan akhaja bid'atahu anil jadi ibn darham ni jahmu ibn safwan afana yi akabidai mina jonna jadi ibn darham jahmu ibn safwan anko ewa jahamiyau
uluyu katasirai mina Jahm ibn Safwan dema Jahm ibn Safwan afana bidai mina jonna Jad ibn Dirham ولجاد أغجى بدعته أن أبان بن سمعان جاد بن درهم فنك يا كبدين تجنا أبان ابن سمعان عليه فنا بدين تودلا وأبان أغجها أن تالوتا أبان فنا بدين من كبو تالوتا ما الذي أغجها أن اللبيد ابن العاصم اليهودي تالوت فنا عليه فنا بدين من اللبيد ابن العاصم دما yahudiya mi allaji sahara nabiya sallallahu alaihi wasallam yahudiya min na le ciden dabale yahudiya min ciden dabale fatakunu bid'atu tatil asluha min alyahud wala ka alaka mankutun nan kari ko mankutu te alala yere bidiya min do allesiri bora yahudiya udela ahli tatilu ka bidiya allesiri bora yahudiya udela summa inna lijahama ibn safwan نسا في بلاد خراسان وكف جهم بن صفوان عليا كان ينميا كي خراسان كدغودلا وفيها كثير من السائبة وعباد الكواكب خراسان فنا وقتي وياسر السائبة مؤمن تاسيلان تدين الله ودي كتاي اني دولو باتولان وفلسفات اني فلو جفتيكو ولود تون كتاي فاغجا منه ايضا ما اغجا وكف جاء ومن يجهم بن صفوان بمن من أولوفنا لا أيوم من أولوفنا لا فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والسائبة والمشركين ولا تاتيلك بدعة كراسة بدعة من مننا كبو يهودية ولا أني سائبة أني مشركون تاتيل بدعة بورانين جمع كل صفادلا وانتصرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية نمبيديا شريعة سلام منتون شلا وهؤلاء الجهمية مؤتلة في صفات أو نين جهمية ألا كم من كتلا ألا كم من كتل نكري بغودهم ينكرون صفات وبي ألا كم من كتل نكري ومن من أنكر الأسماء ما صفات دون يريا نكريا ألا كم مني قالت مني كويون نكريا كفر من كتل توكا الأسماء تقو ويتو على كتغون ننكريا كفر من كتوكا وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه جعلها إضافة وليست حقيقة إضافات وليست حقيقة ألا بتغم من دمبك تايرما وليو أتغوك ألا يضيفها الله سبحانه إلى نفسه ألا بتغم من دمبك تايرما كوفو أيركا جالوها إضافات وليست حقيقة ولكن ننتقون ألا يودم بكتا أيردما من حقيقة على كتغوته أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته وبيقول أي أكدام في دور التغوية النونية نابك كوفو فالسميع عندهم بمعنى من خلق السماء في غيره معنى نا يتغو نونو uko ala yu dambe kata yere made dro me haqiqawte ube togon nunu ha li badi makhluqatihi togon nunu nya ala ka damfe ndo de ka togoye fashemu indahu bi maana man khalaqa samwa fi ghayrihi jahamiyu fe nu ko asemu nala ya fo yoro ko asemu uluko ay ko semu kure munye ko ala yemeni da mogoberela والبشير كذلك وهكذا يلي فنا نوكو البشير وبا فلا يرت يلي كده مانا اي مود فين دو دا مين بيلي كده على يلي دا فين وردلا ومن من انكر ان يكون الله منتصفا بالاثبات او العدم جهميو دوبه يره ولو يا ننكريا كو انت على asabati ala kam man kutula ko ala sabati lendo ube ala te ko anto sabati ala kam man kutula فقالوا لا يجوز أن نثبت لله صفة أو أن ننفي عنه صفة كو أتي دغاني أنكا أوام مانكوتو سبتي عليه أتي دغاني أنكا مانكوتو جيكابو على لفنا حتى قالوا فوقو لا يجوز أن نقول عنه إنه موجود ولا إنه معدوم كو أتي دغاني أنكا فوقو على بي
ko ate daga nyanka fu ko alate liannana ija qulna bi annahu mawjudu sabbahnahu bil mawjudat ko pasiga nan ko ala be ko fewa danfe wure munum be kwanye alaye unu bonko nyogonya wa in qulna bi annahu ma'dum sabbahnahu bil madumati kunnan ko alate fana ko fe mununte kwanye ala ni wulu fana bonko nyogonya fana qulu la mawjudu wala ma'dum donc wulu ko sisa ko amba fode ko alate fenye na be alate fenye na te fakabarul manqula wa kajjabu al manqula min ye hakilin tay hakilna tay uje uyere bonya hakilina tama uyu yere bonya kolon munu fana nana uyu yere bonya uyu fana galontiga uyu yere bonya kabo hakilina uma uyu yere bonya uyu ewa kolon munun tara ewa alaka mankuto sabatilen uyu fana galontiga wa haja la yumkinu وتشك أن فنا تشكك لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل نقيضين لذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما بس يقولوا فلك كم من فوسيسا كفو أنت فو على تي أنت فو على بي بو على كسر فين سروليه أني فين تي نوني يكوفلا دي وبين يوم وليدهم أتشكك كون نونو فلا تي بيو ateseka ke fana kun nunun fula awa ube fara nyukon ka fana ha wala yumkinu irtifa'uhuma kafo ala be ate ulu fula be seka boyewa wala isma'uhuma fula be seka fara nyukon ka fana wa ate ya be fula be seka fara nyukon ka woke ninde do na ko uyu yere bonya hakilina ma hakili yere la fiun fula de nunu nye fula te seka korta ka boy fula te seka fara nyukon ka mo ni mo min banawma iyere bonya hakilina yere min sabati yere bonya oma bal la budda an yujada ahaduhuma la budda nin ko fula fo kelende kasoroye fa wasifu allah bizalika tashbihu lahu bil mumtani'ati ala qa'idatihim wa kunni ala wa mankutuno ye ko ulu jatela ko fem mununte ko iye ala bonko nyogonya wulu de la ulu ka qaida la wa majhabuhum fil qada wal qadar donc ninye jahamiyan ka aqidaye ala ka mankutula afamuna ala ka aqida mankutula mankutu nan karelinde do wa majhabuhum fil qada wal qadar wal al jabr me ala ka latigan yorola ala be ko munun latige ani ala be ko munun ke o yorola o kam majabi munye al jabru jabare o katashira o kam majabi jabure ka gidai o yorola fa yaquluna bafo innal insana mujbaru ala amalihi ya'malu biduni ikhtiyari jabure munye jabure ka gidai munye ko hada maden karabalendo do koy be bara ke koy karabalendo do ka kake ya amalu biduni ikhtiyarihi koy baki ki ka bara koy ka soro yere sakotala inshallah fa huwa mujibaru konni hada maden sallira ikrabara ka salliya e yere sakote sallina wa in qatala fa huwa mujibaru ni hada maden ni ifagara ikrabalende do yere ka swate wa hakaja fa abtalu bi jalika hikmatallahi nin tugula minye alaka kodo nye ko fana latigalila uyon nan kariya ko boy li'annahu idha kana kullu amilin mujbara ala amalihi lam yakun hunaka hikmatu fi sawabi wal iqab na yasura hada maden karabalendo ikabara ukade ebi ikabara ke yire sagote yala ni ala ni mo minye bara nyuma ke ni ala bisara ni mo minye ewa ko dugu ke ni ala bisara o kodo no hikima be mi oyorola na ya suri karabalendo ka kobela bal bi mujarradi al mashiyati yuaqab haja wa yusabu haja wa uluko ko ala kallaniya ala ben nilla jaba ubi ala ben nin sara ko ala boke alni ale ayere kallanyini de me e ka bare sababute parce que ka bare karabalendo mana ni eye ala bato ke karabara ini saramanka wala parce que karabara
ni ala soso im ala manki saraki la jaba parce que karabara mais ni yaye ko ala be mugo sara ala be mugo janga kata abo keni ala yere de ka jenye dorana kala ni me ka bara inte وبذلك أبطلوا أن الفاعلين أوصاف المدح والجم ولا بارو كبغو مين يتنوني منكتون أني لغسل منكتون ويو أوجي كابو كون ننكريا كابو بارا كبغاكا مانا ايوا جهمية وبولو ni mogo min ye ala bato i ni tanuni man kan an man ki tanu ko ye ala bato parce que i ma kɛ ni yɛrɛ o i karabara k'a kɛ yan ulu bolo ni mogo min fana ye ala sɔsɔ i ni lagosili man kan i ma ala sɔsɔ ni yɛrɛ o i karabara k'a kɛ de i man kan lagosi fala yumkin an tamudaha insana aw tajummahu lianna li asiya mujibaru wa li muti'a mujibaru ulu bolo ko ola ko ate daga an ka mogo tanu ate daga an ka hadamaden lagosi parce que ala sosola a karabara de ala batola a karabara de man ka tanu ni man ka lagosi wa yuqalu lahum an b'a fɔ nunun tigiw ma innakum idha qultum zalika bon ni aw ye nin fɔ asibantum anna allaha ajlam jalimina bon na ye nin fɔ aya sabati ko tɔɲalikɛlaw bɛ tɔɲalikɛla ala ye parce que mɔgɔ min ni a ye ala sɔsɔ ala y'a lajaba ala y'a tigi tɔɲɔ de parce que ala y'a karaba ka bila ala sage ka lajaba asibatum anna allaha ajlamu jalimina aya sabati ko ala ye tɔɲalikɛlaw bɛ tɔɲalikɛla ye li'annahu كيف يؤاخذ الآشياء وهو مجبر على ماشيته ko parce que togo di ala be ala sosola ala ba la jaba ale ala de ya karaba kabil ala sosola wa yusab ta'iyan wa huwa mujbar ala tatihi abe ala batola sara kasura ala batola min karabalendo aka batoka fa yakunu ata man la yastahiqu wa khaba man la yastahiqu ko abeke sisa ala ye mogo do so mogo min man ka so ala ye mogo lajaba mogo min man ka lajaba wa haja julmu ko ni nyeto nyali de jami'u ka aqida ko hakira lafu ulu bolo ni ala batola ni ala yi sara ye mogo sara min man ka sara parce que mala baton ken yere ale de karabayate ayo ni mogo min ye ala soso ni ala yi lajaba aye mogo lajaba man ka min lajaba parce que mala soso ni yere فقالوا هذا ليس بجلم bon uka hakili nay nu ya fo ambe ninde fo u yesisa ni aw ko ala batora karabalende do ala sosora karabalende do amba fo awye ko awye ala ke tonyali kala sisa amba fuye awye ala ke tonyali kala sisa parce que ni mogo minya ala soso na ya ala jaba abagurama parce que ma ala soso ni yere ni mogo minye ala bato ni ala ya sara ala ye asara dama ni min manka aw ya sabati sisa amba fu ya sabati sa ala ye tonyali kala de bo wa yuqalu lahum fa qalu nin foru ye uye mun fu ko haja laysa bi julumi ko ay nin te tonyali de li anna juluma tasarrufu lima tasarrufu al-malik fi ghayri mulkihi o ko nunu ulu ye nunu sabati bo ko ni ala ye ala sosora akarabala de ni ala ya ala jaba bo minye e wala batola ye ala ya sara bo ku ni nawluka hakilna min fulani nye o ba fo ku luma tonyali sabati ala de ko lu tafu ko lay tonyali kala de ko parce que ko ewa maralikela ikam marafe ni ye minke ikam marafena ko ima tonyali ko wala haja laysa bi julumi li anna juluman تصرف المالك في غير ملكه ko parce que ko uluta fo ala ye tonyali kede ko parce que tonyali yede ni hadama de ikam mara fente minye ni sago ke wala mogo wure kam mara fe mogo wure ta ni e sago ke la ko de tonyali wa hada tasarrufu min al malik fi mulkihi wa yaf'al bihi ma yasha
comme ni ala soso baga min ewa niti yere bore karabara ye ala soso ke bo konni ala ye e janga kata ko o koro de yede fentigi min kadaye ayake akamra fenna wa ujiba bi annahu batilu ni jahamiyo yen ni fo kan jabe an ba fuye an bu jabe aka kuma min fulanye ne kuma cinyalende li anna lil malika idha kana muntasifa bi sifati al kamal la yughlifu wadahum parce que maralikela mi na ba kallahiru dafa o maralikela ata kallahiru soso wa qala allah ta'ala ala fanakum man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yaqafu juluman wala hadima ala ko ni mo min yebara nyuma ke iye mu'mini de kana sira ko ala bi itonya ka fenda ikayima minke wala hadima kana sira ko ye baraji minke ye bara min kala be fenna kasala falu aqlafa haja alwa'da la kana naqsa fi haqqihi wa julma li khalqihi ala min yanillahi rutani bara nyuma kelay bonni ala yanillahi du soso ni ala yanillahi du soso akira ala yallahi ni ala man ni mbo sirafe ala yallahi du soso donc ayemi mfana فلو خالف هذا الوعد لكان النقص في حقه ni ala tunyani lahi du soso beke nakashiye ala ka haqiq la wajuluma li khalqihi abeke tonyali akadam fi umfanaka haythu wadahum faghlafahum tumama ayallahi du ta'uye ayallahi du soso wa majhabuhum fi asma'i al-iman wad-din wala aye wajhamiyan ka aqidado fi al-asma'i wa sifati ayyuka aqida do fana fil qada'i wal qadari min taflaywa wa majhabuhum fi asma'il iman wa din al irjab jahamiyan ka aqida liman yatqula an ad-din taqula murji'un dido فيقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على وصف المؤتل عن صفات حسب طريقتهم liman yatqula an ad-din taqula murji'u dedo jahamiu ba fode ko liman yede dro ala do dusukun kono dro hari nima magan kutun nunu sabati alai ukasira la ko hari nima sabati alai ko be meneke hari nima sabati alai ko be yeleke hari nima sabati alai ko be ko ala do dusukun kono dro ma kume abake kamunko وما جابهم في أسماء الإيمان والدين على رجال وكم جهبي لمن يتقول عن الدين تقول مرجع ديرو فيقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على وصف المؤتل عن صفات حسب طريقتهم وبي لمن يرولا ولوكو de koy kado idduskun kono doro koy hada made mujarradu itiraf al insani bil khaliq mana hada made ka jwala doro ka ay ka fo doro ko alabe e ka fo doro ko alabe mana ay ka fo nen ka doro ko alabe alali wasifil mu'attali an sifati hasba tariqatihim e ka fo afo nen ka doro alabe me alabe fana mankutu tala de alabe me mankutu tala atayelike anta fo be me menike anta fo ewa abella reshika anta fo be kuma anta fo be fenkanu afoyin ne ka doro ko alabe hari ni man mankutu nunun sabatala ukashirala wan aqwala wal amala la madkhala laha fil iman donc uluko jahamiyo ko ewa kuma ani baran ko donyorotu ulula limaniyala mana limaniya koniye da yin ne ka fodro alabe hari neman mankutu sabatala kuma kan baton mununye kuma kan batola mau ani ewa baton mununye kewalen wuye ulute do limaniyala wa anna al-imana la yajiru wa la yanqus wa kullu limaniyati jidi limanatin naqsi wa min hadhihi al-umuri salasat donc nin ko sabai de koso nin ko sabai قالوا إن أفسق
wa adala ibadallahi fil imani sawaw jahamiyan ko mogo min ye fasire ka tɛmɛ mogo bɛɛ kan ani mogo min ye mumine ka tɛmɛ mogo bɛɛ kan k'u bɛɛ kelen ye ni aqida ka de u ye nin kuma fɔ ko min ye fasire ka tɛmɛ bɛɛ kan ni min ye mumine ka tɛmɛ ko a bɛɛ kelen ye bali qalu abilaw ko inna firawuna muminu kamilul iman jahamiyan bolo murjiyaw fana bɛ nin kan ko firawuna ye mumini de ko a ka limaniya fana dafalen don wa jibrila muminu kamilul iman ko jibrila fana ye mumini de a ka limaniya dafalen don jahamiyaw bolon murjiyaw bolon mana firawuna ka limaniya ni jibrila ka limaniya bɛɛ kelen ye kamilul iman walakin firawuna kafara ne b'a fɔ ka fara kan ko firawuna limaniya dafalen don jibrila ka limaniya dafalen don ko min firawuna kafira munna li'annahu inda rububiyyata li nafsi faqat ko pese firawuna ye ala ya wele kata yirema ko a kafiriya yoro fule ko sino firawuna ye mu'mini de mu'mini dafale jibrila ye mu'mini de mu'mini dafale ko min ye munye firawuna kafiriya ko a ye ala ya wele kata yirema fasara bijalika kafira ko a kera kafira ni ode قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله أو قال لنا منكم قال ابن القيم رحمه الله عنهم ابن القيم كو جهميو ككبر يلا والناس في الإيمان شيء واحد ابن القيم akan nuniya kono ko jahmiyan kibar yala ko jahmiyan ko hada madum be yekele liman yala kalmun shiti inda tamasul asinani ko abe komi penye aka nyu ube bolendo chogomi de ube kakke yekelenya chogomi de ni siman janisiye ewa jahamiyan ko mogo ye ukalli mana be yekelenya chogode la komi penye nyu be chogomi fa majhabuhum min aqbasil majahibi jahamiyan kam majhabinu ka tasira be juguma yowode illa munaqulu akhbasuha mana tasiran ka juguma do de ye jahamiyan ka tasira nan ma ko koni ka tasira ka juguna be lakin akhbasu minhu majhabur rafidati me bunu seminu ko min ka jugu jahamiyan ka tasira rafida ka tasira hatta qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah fo shaykhul islam ibn taymiyyah alaka nema ko inna jami'a li bidai asluha min rafidati bun taymiya ko bidiya be belle siriya rafida ka bidiya a belle sir bora rafida de la fa hum aslul baliyati fil islam ko rafida de balawu belle siriya islamiya kono ولهذا قال المؤلف أخرجه بعض أهل العلم من 72 فرقة نند قسم مؤلف شيخ محمد بن وهاب كو ako doni ke bago doyu bo jama kulubi wolon fulani fulaina wala alla sawaban min 73 firqa wona min sumine to adola sawaba be se ka kede ode yato doni ke bago doyu bo jama kulubi bi wolon fulani sabaina aw anna sawaba akhrajahum ila 72 ay akhrajahu min salisati allati kana عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه ube muallifu ka kuma sawaba be se ka ke ninde koso ewa doni ke bagan doye rafidan bo jamakulu sabana inna jamakulu sabana mi ni cide na ka shebo tumbo oka doni ke bagan doye rafidan bo jamakulu sabana na ku bila jamakulu bi wolon fulani fulani لأن المعروف أن هذه الأمة أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة parce من دون نمانتون وبفرق تجمع كل بين ولون فلان سبا كلها في النار إلا واحدة جمع كل بين ولون فلان سبا ببتاسما كنجي جمع كل كلنتين وهي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وجمع كل كلم من بكسوية جمعه ولو يمغود مغمنو kide na ka shebo tumbe minka munun boka ode jama ku su kisile
وصدق رحمه الله في قوله أن هاتين الطائفتين الرافدة والجهمية شر أهل البدع نسمي رحمه الله أي شيخ محمد بن وهاب كما سنبنتيا أقوم مؤلف يتشنفو على كنيمة ناكو نينجا مكولو فلا كو بديا أولود كاو جبوني كتم بديا مغو بكا أي يتشنفو الرافدة والجهمية وغير قتل جهم ابن صفوان سلمة ابن أحوجا صاحب سرطة نسر ابن يسار من جهم ابن صفوان جونيو فقا من يأوى سلمة ابن أحوج كفني تكيدو ابن أيوة سلمة ابن أحوج صاحب سرطة سلمة ابن أحوج صاحب السلطة نسر بن يساري نسر بن يساري كفني تجدو فني تجين تقول سلمة بن أهوج ودي يجام بن صفوان فا لأنه أجهر حاجة لما جهب ونصره بس أين تاسر بانجي كاتشاري ويا منا أكا فني تجي من تقول ينشي يودي يفا جام بن صفوان ندلك فجام بن صفوان يا من الدنيا جاري بن درهم خالد القشيري ودي يجاري بن درهم فقط خالد القشيري عليه دي جاء جاري ابن درهم فقط سلدو لا يكنتك سلدو parce que ko alama ibrahima minaka ke triye alama kuma musa fe masake min tumbe Khalid al-Qushairi aye doni ke bago mufti munumbe ayu nyinika akom mo min bennin kuma fo ka kiriye munyu ukom mo min bennin kuma fo benyina fe ka delela wurera la ka tubi na matubi abe fakare aya mina kashiri banaka bo hakri nainka aya mina kashiri sallido parce que o wakati masake yere de bi ka kutuba kala sallido ako aka finitigo mauna shirilen kata salli keneka ne ko joloko bala ini jadu bun dirham tara salli keneka ayem minbari min bokata salli kene kata ewa kutuba kala na yaku ka asiri minbarin uya asiri minbarin ko aya ka kutuba kala kutuba laba ko jama aye ta ka so aka kala ya kantiga alaka kala ya minawiye ne kala ya jadi bun dirham de bi ako alama ibrahima minaka ke teriye ako alama kuma musa fe ajigina minbari ka aye muruke ka kantiga be nyana bun qaymu ya tanununi ya kono Khalidu Kushairi bun qaymu ya tanununi ya kono donc ale de jadi bun dirham faqa ewa jaham bun safwana fana faqara de parce que anyo de fo anko folo sarafu tilela fanga tumbe sunna de la bidiya mugo ni ka bidiya bange ina arado ke kaina dade ina tobe na sanse ube bamuruna nyana bu inu faqa ube unu faqa sarafu katilela jamakuru saba katilela ninde tumbe fanga be sunna de la donc niye bidiya ko ni bange dro kuma de be ki fe aradu be ki ka kuma be ki na sagu be na fa aha ambeta wa qawl al muallif wa bi sabab al rafidati hadasa shirku wa ibarat al qubur bo nako arafida de sababula fulan kafuya dona dinala kaburu bato kera وهم أول من بنى عليها المساجد parce que مغفول من يمسيري جو كبروا للرافدة وديرو ولهذا نند قصو يجيب الحجر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها نند قصو واجبرا هذا مدين كي يرقرس الرافدة وكبرياما إكي يرقرس الجهمية وكبرياما ولتناو بدامو إكي يرقرس وكبرياما ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض shikatala bidia ube nyogon kade ulu be nyogon kakatade ado be do jukoro de kata bidia ube do jukoro de kata bidia ute daraja kelenye fala al mar al hajaru min al bidai abe hada madenka iyere kuroshi bidia uma wa an yakuna mutbi'a liman haji salafu salih wa an yakunu متابعة وأن يكون متابعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره من بهذا مدينك يكي يرقرش بديوما يكاكي تغبغي
salafu mo nyuma munun temena ikake tugu bagaye ka tugulu ka shiraka fi haja libab nim bondala bonda juma ala kam mankutu bonda ani ewa kaburu batu yere bonda rafiro filila yuromi jamiu filila yuromi o bonda la iyere koloshi ukabidiyama man ewa salafu tumbe minka nim bonda la ikakoka ani nim bonda tanala salafu tumbe minka ikakoka ikatugo salafu salihu ko donc abe comme wakati sera ya bi haribi masaila nunun te dafa donc mbale man ni salafia sira min fulani nye ko kurate de as-salafiyya hiya al-islam sahih salafiyya de islamiyya sahalenye wodi ya to Sheikh Salih Fawzani nyinin kara kum mo do be abafo ne islama de men netin yere dambe kata salafiyya ma ko obe chogodi akwa tigi kanin kuma foli toye mo min ben ni fo ne islama ya dron men netin yere dambe kin yere ke salafu netin dambe kata salafiyya ma ako atigi kanin kuma toye min ba tigi ka kwa tigi ka dina kala ka dina nyado akakala akaka dina nyado akoni mugo min ni yere bo salafiyya la i bora salafiyya la ni hakken ni degere minye ke wale ni kuma minye ewa ibe bo salafiyya una ibe bo islamiyya sahalena ni woyede nin kuma suko mugo kan nin toy comme nin bebe fo anka jamana kono ko ne tasila tasila ye jonye sisa saiba de te dinala asaiba o de te dinala abaya wolo chogo ma bo chogo de la ate yahudiya wala te nasara wala te islama wala ate dina sila bo mfana tasila ni alami farika ina ko yere ina ke saiba ide ube ne islama e dron tasila silama be se ka ke chogodi silamiya ni eye jinya yere laje walillahi almasalul ala jinya yere ka fama bonda wulaje bena ka tama sere finitigu yere te fule akelen kelete ni kelen kelete fini kasoro abe fama barakela abe fonctionnaire abe fama barakela ne asini site tamansela alaka dina bese ka ke chogodi ko ebe ke silama e dro ko silamiya fana ewa tamanse unife untala ne silama te dronta sila kasoro silama arkanu de bala wajibatu de bala etun ko jibrila e wacci de nyininka maratibul islam ko be al-islam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi al-iman mal al-islam an tashhadu an la ilaha illallah ay islamiyat tafsiri ka ke kenema barawiye akum mali iman ay limaniyat tafsiri ka ke konona barawiye akum mali ihsanu ayo tafsiri e ko eta sila islam ambe min fo hada madinka dina nyanyine kakala kere boloka aqida tauhidi karamugo chamambe jamana in kono tauhidi ndoni tubola aqida doni tubolode wodi ya to ko chamambe jamana in kono kuma chamambe jamana in kono ke wale chamambe jamana in kono abeke ka bokalande e wa karamugo yere da ube karamugo yere famfela la fe ngore tede tauhidi ndi aqida inde makala ka fam nima tauhidi na aqida kala ka famu ika silama to ka je koy ambe ala deli tauhidi aqida famu ala ko dama kanyana maya salafu katabuluka kan faga salafu katabuluka ala kanyana maya yomalika mado salafu ka jamala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik